இலங்கை கல்வி அமைச்சினூடாக பிரசுரிக்கப்பட்ட வர்த்தமானி அறிவித்தலின்படி மலையக தமிழ் மொழி மூல பாடசாலைகளுக்கான ஆசிரிய உதவியாளர்களை நியமிப்பதற்கான வர்த்தமானி அறிவித்தலுக்கு இன்றைய தினம் உயர்நீதிமன்றத்தின் மூலம் தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக எதிர்வரும் 17ஆம் தேதி மேற்குறித்த நியமனங்களுக்கான பரீட்சைகள் நடைபெறவிருந்த தருணத்தில் முன்னாள் அமைச்சரும் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணியுமான ஃபைசல் முஸ்தபா அவர்கள் மேற்கொண்ட சட்ட நடவடிக்கையின் மூலம் இதற்கான தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவே எதிர்வரும் 17ஆம் தேதி குறித்த பரீட்சைகள் நடைபெற மாட்டாது என்பதை இதன் மூலம் நாங்கள் அறியலாம். குறித்த இந்த ஆசிரியர் நியமனங்கள் குறித்த ஒரு சமூகத்துக்கு மாத்திரம் வழங்கப்பட வேண்டிய ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தி அரசாங்கத்தின் அமைச்சர்கள் மத்திய அரசாங்கத்துடன் பேரம் பேசலினூடாக அவ்வப்போது இவ்வாறான நியமனங்களை பெற்று தாம் சார்ந்த சமூகத்துக்கு மாத்திரம் வழங்க வருவது மலையகத்தில் வாழும் இன்னும் ஒரு சிறுபான்மை சமூகமாக கருதப்படக்கூடிய முஸ்லிம்கள் அறிந்த விடயம். நாட்டில் இவ்வாறான நியமனங்கள் வழங்கப்படும் போது சமூகங்களுக்கு மத்தியில் சமமின்மை ஏற்படுத்தப்படுகின்றது. இது கடந்த 2005ஆம் ஆண்டும் இவ்வாறான நியமனங்கள் வழங்கப்பட்ட போது நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளின் ஊடாக மலையக முஸ்லிம் பாடசாலைகளுக்கும் தமிழ் மொழி மூல முஸ்லிம் பாடசாலைகளுக்கும் 600 நியமனங்களை பெற்றது எங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். அவ்வாறு தான் 2014ஆம் ஆண்டிலும் இவ்வாறான நியமனங்களுக்கான விண்ணப்பம் கோரப்பட்ட நிலையில் இதற்கான சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்க முற்பட்ட போது கால வரையறை கடந்துவிட்ட காரணத்தினால் அந்த சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்க முடியாமல் போனது. ஆனால் அதே மாதிரியான ஒரு நியமனத்தை தான் இந்த வருடமும் கடந்த 6ஆம் மாதம் 14ஆம் தேதி வர்த்தமானி அறிவித்தல் மூலம் விண்ணப்பம் கோரப்பட்டிருந்தது. அந்த விண்ணப்பத்தில் அந்த வர்த்தமானியில் குறித்த பாடசாலைகள் அடையாளப்படுத்தப்பட்டு பட்டியலிடப்படாத நிலையில் நீதிமன்றத்தில் இவ்வாறான ஒரு வழக்கை பதிவு செய்து இதன் மூலமாக நியாயத்தை வேண்டி நின்றார் ஃபைசல் முஸ்தபா அவர்கள். ஆகவே தொடர்ந்தும் அவர் சிங்கள மொழி மூலம் ஊடகங்களுக்கு தந்த அவருடைய ஒளிப்பதிவை இப்போது நீங்கள் கேட்கலாம். ඔබතුමන්ලා උසාවි ගිය නඩු කටයුත්තකට කියන්නේ වර්තමානශීත ද්‍රවිඩ මාධ්‍ය පාසල් සඳහා ගුරු සහායකයන් පත්වීම පිළිබඳ නිකුත් කරපු ගැසට් නිවේදනය රජයේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කරපු ගැසට් නිවේදනය මොකද නඩුව මොකද සිදුවලා තියෙන්නේ විශේෂයෙන් ඒ වශුආශ්‍රිත පාසල් මොකක්ද කියලා හඳුන්වලා නැහැ. ඒ වගේම වතු ආශ්‍රිත පාසල් මොනවද කියන හැඳින්වීම තුර ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා ඒ ගැසට් එක තුලින් සමහර ජන කොටස් වලට ලොකු අසාධාරණයක් සිදු වෙන බව. ඒ නිසා අපි කලිගොත් උසාවියට ගිහිල්ලා හරි දේ වෙනුවෙන් පෙනී හිටියා. මේක ජාතිවාදී ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මේකේ සියලු දෙනාටම සාධාරණ ඉෂ්ට වන අයුරින් වතු ආශ්‍රිත පාසල් මොනවද කියන නම් කරන්නේ නැතුව ඒ වගේ වතු ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල ඉන්න ජනතාවට පමණයි එම පාසල් වලට අයදුම් පත්‍ර නිකුත් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ ගැසට් පත්‍රිකාවේ පැහැදිලි කිරීමක් නොමැති වීම තුලින් මම විශ්වාස කරනවා නොයෙක් උදවියට අසාධාරණයක්ම් සිදු වෙනවා කියලා. ඒ නිසා අපි උසාවියට ගිහිල්ලා අද අතුරු නියෝගයක් ගත්තා ඒ ගැසට් එක මත ගෲප් තත්වීම නොකිරීම සම්බන්ධයෙන්. අපි විශ්වාස කරනවා අපට හොඳ නඩුවක් තියෙනවා කියලා. අපට ඒ අතුරු නියෝගය ඉදිරියට ගෙන ගිහිල්ලා අපට සහන ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා මේ ගැසට් පත්‍රය අනුව කටයුතු නොකිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඔව් අමතමනේ දැන් අපි දන්නවා මේ ගැසට් නියෝගය ප්‍රකාශ කරපු පාර්ශවයතුමින් නරුවට පෙනී හිටියේ නෑ. මම හිතන්නේ මේ දෙවෙනි නඩු දිනේ නමුත් ඒ පාර්ශවය පෙනී හිටියේ නොහිටීමෙන් අපිට තේරෙන්නේ මොනවද මේ පිළිබඳව කියන්නේ? ඒ කියන්නේ සමහර අවස්ථාවදී එහෙම නොසිටින අවස්ථා තියෙනවා. ඒ ඊළඟ දවසේ ඒගොල්ලන් ආවත් නැතත් අපි විශ්වාස කරනවා අපිට හොඳ නඩුවක් තියෙනවා කියලා. ඔව් අමතමනේ එතකොට 2005 ඔබතුමාලා මේ වගේම ක්‍රියාදාමයකට මැදිහත් වුණා. ඔව් ඒ කියන්නේ මම විශේෂයෙන් කියා සිටින්නේ මම ජාතිවාදී නෙවුණත් මගේ ජන කොටසට වෙන ඕනම අසාධාරණයක් වෙනුවෙන් කොන්ද කෙලින් තියාගෙන පෙනී සිටින්න මම කැපවී සිටිනවා කියන එක තමයි මගේ වගකීම. මේ හේතුව දේශපාලනය මොනවා වෙනවත් අපේ සමාජය නූගත් දුප්පත් ජන කොටසක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි අපේ හුඟක් අවස්ථාවලදී අපි දේශපාලන වේදිකාවල තමයි හුඟක් සටන් කරන්නේ. ඊට එහා ගිහිල්ලා අපේ ජනතාවට සාධාරණ ඉෂ්ට කිරීම තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. ඔව් අනිත් පැත්තෙන් අමතුමනි දැන් අපි දන්නවා මැතිවරණ කාලයක් දැන් උදා වෙලා තියෙන්නේ. අදාළ කැබිනට් අමාත්‍යාංශවල එහෙම නැත්නම් කැබිනට් ඇමතිවරු මුස්ලිම් පාර්ශවයේ නියෝජනය වෙනවා.
එතුමන්ලා මේ සම්බන්ධව කිසිම තැකීමක් හෝ අදහසක් දක්වන්න නැති අවස්ථාවේදී ඔබතුමාට මොකද වෙන්නේ හිතීමේ හේතුව මොකද්ද? ඒ කියන්නේ මම දකින විදිහට අද දක්වාත් අපේ ඉන්න මුස්ලිම් ඇමතිවරු කොවිඩ් ප්‍රශ්නේදීත් ඒගොල්ලන්ගේ මැදිහත් වීමක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ කැබිනට් ඇමතුරු ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. මුස්ලිම් ප්‍රජාව ගැන කතා කරනකොට ඒවා සම්මත කරනකොට වගකීමක් තියෙනවා මුස්ලිම් ප්‍රජාව ආරක්ෂා කිරීමට. හැබැයි ඒ උදවිය ඒගොල්ලන්ගේ දේශපාලන වාසිතක් ඒගොල්ලන් දේශපාලනය කරනවා ඇති. හැබැයි මම විශ්වාස කරනවා අපි 10% සුළු ජන කොටසක්. ඒ නිසා අපේ අයිතිවාසිකම් සෑම විටම කැබිනට් තුල සහ පිට සටන් කළා ඒ ජයග්‍රහණය කිරීමේ වගකීම පූර්ණ වශයෙන් මුස්ලිම් සමාජයේ ඉන්න සියලුම දේශපාලකයන්ගේ වගකීමක් වෙනවා. ඔව් බොහොමත් මෙසේජ් අවසන් වශයෙන් ඇමතුමේ මම අහන්න කැමති මේ නඩු නිමිත්තෙන් දිගටම කටයුතු කරගෙන යද්දී යම් අවස්ථාවකදී මුස්ලිම් අයට යම් ප්‍රතිශතයක් ලබා දීමෙන් මේ අදාළ පත්යෙන් ලබා දීමට කටයුතු කරන්නේ නම් ඔබතුමන්ලාගේ ප්‍රතිචාරය කොහොමද ඒ කියන්නේ අපි පෙත්සම්කරුවන්ට එක කතා කරලා අපි ඒකට විසඳුමක් හොයන්න කලින්ුත් 2005 දී අන්තිමට අපි ජයග්‍රහණය කරා මුස්ලිම් පත්වීම් 600ක් දීමේ හැකියාවක් අපිට තිබ්බා. මම හිතන්නේ බදුරුදීන් මොහොමඩ් මැතිතුමාට පස්සේ මුල් වතාවකට තමයි අපිට එවැනි පත්වීම් දෙන්න හැකියාවක් තිබ්බේ. හැබැයි අපි සියලු දෙනාම මේ අවස්ථාවේදී මුස්ලිම් ප්‍රජාවගේ අයිතිවාසිකම් තකා අපි දැක්කා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කියන ෆැසිස්ට් දේශපාලකයා යටතේ මුස්ලිම් ප්‍රජාවට ලොකු හානියක් සිදු වුණා. අනාගතයේ එවැනි සිදුවීමක් නොවීමට අපි සියලු දෙනාම දේශපාලන සහ සමාජීය වශයෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන් බොහොම ස්තුතියි ඇමතුමනි නැවතම තන්න අපේ. Thank you very much. මුසාෆිර් මට කෝල් එකක් දෙන්න දැන්.